Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim majma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Degaga ada kami namakan jak ripuada. Kami namakan si ripuada sengadina kalima alhamdulillahi rabbil alamin. Nasabab puan engka tak mana mau pakisi na bareng ak bisik-bisingan. Umur malam penanya to pahat tepak rilalang atitta sehingga engka mau pakisi hadare ri onroa mak barakah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat. Andrange mapas salamat suku. Lai kiringan ngilori alam malak binna nabitta. Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Ya rojallo kangi ummakna rilalam malampu tanna dina jallo kangi ummakna rilalam masalah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetonga yolo alam birat tak manang de makada macca kak naidi de to makada melo kak riasan. Tapi maringaram alori had desek nan nabi tak iye makada balligu anni walau ayat. Sampaikanlah kepadaku kata Rasulullah walaupun hanya satu ayat. Jadi tetonga riolo tak manang melokak pelatu kengisi dia rega dua lampa ada asi peringarangan ia naritu sakbara boleh pacobana rifuang Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pura mencaji ketentuan fuang Allah Ta'ala makada at tua-tua ngerile noe ondroan naritu atan na icoba ia rotapari arajak pasangan na fuang Allah Ta'ala. Batena puang ngecobai atan nama du perpan na iya marepa duan rupan ia naritu nomor sidi ang katau icoba apa ia lengi pamasa melo puang ngemite pekoi batena sak barang pamasen fuang Allah Ta'ala. Nomor 2 ang katau tau icoba apa ilak gai pamase melo mitu puang ngemite pekoi batena sukuruki pamasen fuang Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nareko makasih bade tak sak barang pacoba dari fong Allah Ta'ala insyaallah matan re darajatna di sisi dari fong Allah Ta'ala. Ya naro narape rilal qora malak binna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabari was shalah. Innallaha ma'as sabirin ya batuanna. Sinin to matappa panca jitulah sak barang ngisi basan pajange majapu fong Allah Ta'ala si bawe to sak barang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka day anre guru tak boleh ri ayat nareko meloki maraperi kong Allah Ta'ala tapakasing bate tak sabarakan ipacobana. Tatarima made cenginapa ipo adam makada inin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sinina sewa-sewa li sumana li fuang Allah Ta'ala. Ya naro naramperi lalakora malak binna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya batuana. Sini na tumatapa kepada natuju ko musibah kuade makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makada ito nabi tak rilalan na hak desekna may yuridullahu bihi khairu yusiha minha. Ya batuana. Nigin elorong fuang Allah Ta'ala madecen ipatuji itu pacoba. Nulle mangkon niro kapang wala ada asi peringarangan mamore nak baraka lori pada idik manan terutama nari iya topak bicara. Akhir kalam unzur man qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.